branding ni ade e course nyina wo fa ne ete Ghana ha o wentimi enya eho anu yie enyi ye ba ye mame educate me nua be makakra. The fact that there is no procurement ministry doesn't mean say procurement authority egu nti onimo honkongo so ye ni ye no hu say there is still procurement authority agencies ewa abanyase nyina no ombeto bibi obukọ ho for clearance ansa na omakọ akoto enu nti eno no menu abema mesre wa se propaganda secretary na pese oye o Madina no uye ni ye bebo Madina pa ni atoso communication of fire fuada Roma and Canadian de to saadi ni propaganda secretary yewra ejekum kufo na chiro how politics must be done in this country. Say odi edin friend propaganda secretary e de to obi o ka won se mawa e be ma Ghana fo hu say oyo tofo eno na omukọ some constitution na omde ba say communications officer so they learn from us. That is a fact. Wofa enu ti de make can say edu mra e wo say ye jai politics eye e wo Ghana. Wofa last week me ba me catch you say ye maame La Bianca for instance eduma oye no o employ Ghana for ma Ghana for ma ebenya omanudie edie nti tamame na ye bibia etomra yenhwemra kwan so na yemfanya den eni nasem institution nso a aban dia ba Ghana for enya rechemu ni gidie wo mu se omo nso na enhwe aban echi enhwe se omambofo bi na aban echi se Ghana edi Ghana sika ombeti asamoah Barack Obama can ye strong institution no I come to play na ama Ghana fo nya kumfa so over emra yetimu wo Ghana hai e wo se menu mienu as Ghanaians yetimi hu se we hold the responsibility to make sure say Ghana ayeyi esan se wo fa hwe after year udi hu nkomoyi ene after yi bua se Ghana for ma ewo nimdi omode ye ankwankura adwuma omo bi adwuma kese no omunya akwanya penetrate the African market no mu ra African market ni mu a omo timi enye sika ba bebo ye economy ya ne yesi dollar yi akakra edu 9 ne 10 edu 10 yenya ho graphic designers whatever you see I reho some no emro mine say de yenya obi ani aban nyini momo na omane saya yetimi enya hu graphic designers no mo de Ghana cedi no 10 cedi ato dollar ho akraft ne fine aye design ya to abonten say hey mo dollar na edi 10 cedis areko sem edu 100 10 cedi to $1 eye fe yenya ho abotre ne ahokeka say yes spread such unfortunate situation about our own country. Nenso yewo political party wo Ghana ha enka e wasem komo yam hihye omo sabrei if they are indeed alternative for this problem that we are facing now. Omo yam hihye omo no mutina se no mo ye alternative. So wofa abai we anya ni say nti na ye breathing enti ye ba ye ba be ye ni say wofa me nua be metira ha ba kompo ni wotimi kan ayam hihye am yam hihye me ho no esan say omu ni nyansa ni adwene a won de wode baw ye wode ba ni say ne ye mo so madi kakra eye mo nkone yem bedi bi na wofa ye di sa di wo mutirimu no because enye sa adwene enye sa adwene wo mutirimu a enkamu be you find alternative unlike Dr. Mahmoud Bawumia embra no ye economic forums the public or this to just say nyoma na ekoso e Bank of Ghana the public purse financial sector clean up ana Yera John Dramani Mahama esro so be ye na enso okọ parliament ekoka ho asem ka se financial sector ayete se edan a yesi a ne foundation enye enche be dwiri egu ye so enso wentimi em provide one policy a ebebo amasa financial sector ana e final comment I'm no yen for interview medasi obi atwifo wa na wona mbonten no ogusegusa questions amamwo no hu ne san osese ni di president atem no do no an kwa go onwedi say association na musu mu
onye journalist money hu na mu hu ye nto eno ntwene Captain Smart atran the radio station so aka se mukuo no eye nkwase ekuo etu onno ne no wadwonkyina obeka ase a akufo do ne ba umia atake no so mbekuni dia wutimi ehunyansa se munyimi ya actual letter dia bobontin ebeka sasa ban enye hu bibi nyansa ba ko mesiku na matin sa Ghana General Association munna mu jimi si nipa wiase na mu useless nyana meka munsumi musu jimi for bi ni wiase adentia nyansa ni bie ni men no obi enfrim because say nyansa fo mu a say Ghana General adwuma na koduru no ka omo ye hu bibi atu ho na mo de deda mo hwe de Ghana eko say journalist no emu ache ye wo omo ye tribal ye wo omo ye politics ye wo omo ya to mo tuo ka omo so de ni bia ne se party A party B uko hu bi we hin mo ko school no as a journalist no journalism no say ne kire mo minimu se mo kenkan book musua de e wo social media ne ade munim journalist adwuma muti ho bombum ene jimisem de ma tro letter obi abeta ne radio station so ne TV station so akete the whole Ghana say as a sitting president no on find any hunu but wajima beka say president no e penekuno one ne vice e penekuno Omambe ni wumi na journalism association no mutu ho mu an timi an faleta mama ka say masa ba bia wo de ko na no den uni evidence bi e kire say papa ne ne bo pass e metrete o utuwe enkofo wadi o musika enkofo bo mu kwasia enkofo wadi o musika wadi pa remfo a wo ye o social media ne TV station why so it maybe what could do bisika what could go kwasia ne nipa ne bepa na se bia obabu wa na se obabu pewa akufo do ne ba umia ofi so mu won wada do mu na atonko fotrim na mo journalism association no matinye hunyansa e so release abase wakacha mo se mo pa magimi Captain Smart se mo ko no nyansa ni bi ni ono kai de o kai na me di kotum se nyansa fo mu a kasa brenka ma frem o se wo nyo de but nka matime siw no se o se maduma o me maduma na brass on kam ko mu na o se maduma no asa nyansa fo no ka wo se ka mo frem court mo memra eni ni di memra tene de baby e wo so offer eni baby e se so offer ana mu go na jimi na baby ma di national security for mu ya wo so ne se musu munwene asem security for obi etimi asem we to omampani so a e wo se wo fro omampani but this time ka wo se ka ma fre president and the vice now be in semano se obi se ma ko tretene se mbeku no sente sa me ko chi nipa na wo de asem ne ba ye no obeka ne public no ye go fa won so na baby po wo evidence na e kire se Kuford ne ball pa no obe identify mutiti ho obi anya hu video nobody ma sha 4-5 days ni me adeni se mitimi tamwa na me hwe de ekoso omo fa video Captain Smart party no ana